taba e teng ka jena le Mamedi nkopile Tebs e re ha o bua le Dr. Novius Belief le ke le tshware taba ena tsatsing la ka jena ke batla ke re shebane le taba ena doc ya ha re qala ho kopana o ile e tshware ka letsatsi le leng wa re batho ba botse dipotso tse hantle ha ba kopana Okay. wa re batho ha ba kopane ho ba le mathata a bang teng fitlhele jwale motho jwale o shebile dijo le moqoqo ha nke point jwale ke batla ka jeno re thusa ka hore na dipotso tse botswang ha o qala kopana le motho e leng hore o batla ho monka jwalo ka motho wa hao hore ke batla ka jeno re lokise taba ena e re fang bothata hore motho a re ha ena Mataka tebe kotsi haholo. ka nnete doc ke motho a re nna ne ke sa tsebe hore motho ena o tjena ne ke sa tsebe na le anger issues ne ke sa tsebe motho ena ha rate batho ne ke sa tsebe motho ena o stingy ha kana kana ho botswang doc ha re kopana re le dijong mane ke qala kopana le ausi ena qala kopana le butema Tips. Mamedi dumelang, kopela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry. Pastor November and the Victorious Faith Ministry. And then Facebook, le kopela Facebook Pastor November and Victorious Faith Ministry. TikTok o yona ke Dr. November kapa Pastor November. Ke live o tsona di le pedi. TikTok ke Dr. November kapa Pastor November. Tips. Nna ke tsebang e botswang ke hore ya pele, do you see somebody? Oh, do you have somebody in your life? Okay. E le hore o di beha tjena doc o di beha ka ho latellana ka bohlokwa ba tsona ka weight ya tsona. Ka weight. Okay. Ya pele ke yona e. Do you see someone? Do you have somebody in your life? E ka ba taba hore but taba teng ha e Jwale ke situation 5 years ai it's not clear. It's not clear. No. Okay. Now, you seeing something? Yes. About your no. Yes, but don't think clear. It's the direction. Ke gone ga ke tsebe gore ke explain jwa ke apile then ya bobedi ke tsebang ke Mamedi wa karatang e ke tsebang gore jele me serious okay o kila nyala o ka pa so nyala e kile ka nyala ka pa so nyala okay plele motho hao before fika motho nyana around say kapa ai ka ba o kila kapa motho mo na nyetse ke taba gore jele o hetsa etseng ka nyala la hao wa le khawane okay yo yo marriage ya ka le toxic okay le ntile la toxic bona ka re bile le bemba lona ba tsebile re bolela ke batle go botsa e le toxic bone ha ke nana le motho a re ka kopa Africa bua ka toxic relationship toxic but relationship le manyalo a mo le botla bolo jone a ke tsile nyalo ka relationship e that relationship ka toxic ne toxic ya what does it mean relationship toxic don't go to the relationship was toxic and so much abusive, okay, emotionally and mentally, spiritually. Spiritually, on I think at the emotionally. Then I come back. No, that relationship was toxic, you know. Okay. That lady, you know, frustrated. Toxic. About the toxic. Then it was your motive. Okay. Now mplele he. O rata morata motho jwa. Okay. Jwale ya no o qetile ka history ya hae o qetile ka matswa. Jwale o tla ho e. And not the history nyena. How na yo to kopana le na ba re no what one I failed my relationship. Adult. Okay. How na yo to ring. Ho batho bana ba yang dijong. How na yo to ring I failed my partner.
no I'm not sure jalo ka fela ke yo o butu ona le jwang o butu tax lady na le sona le toxic ona fail eng we all shift the blame to the exeter row and I'm going to tell you why because Satan yetsa ka bo mohore the same things and so this things in relationship ya ka palenyalo la o ska di bona o ska bona borong ba tsona so that o track ka tsona jalo o tle mona o tlo di pheta mona that is why ho sina mohlang batho ba gona go bua di net or no you know I felt my relationship kapadi I felt my partner ka want to never hona motho ba tla mo hlaela a lempe a le mobe so all of us re batla hlala re le right and then it tlo tla tabenyane ga ya o jwale o batla motho jwang yeah jwale mono jwale mono tebsa jwale e tlo tla mane mo o bona mamedi ke rata e fitla mo o bona tebsa mono e tlo tla mane mo mo hana go ntse tsa mo go tlo etsa la lentswe la ne la hore nna motho na ke motsiba le tsheng yes yeah okay wa tla qala ka ntho hore jwale o surprise ke seo motho a leng sona but ka mora 3 months se le jotse ka mora 5 months because re qala mane re qala tabeng ya hore batho ba tla motho jwang o rata eng ba tla motho jwang o rata eng now ke mane mo is Gebenga dikebeka di tlo mamelang hantle di nka di notes mona mo o batla motho jwang jwale dikebeka di tlo mamela ho tsone ke tseba se go mamela ke hore attentively ke yona ke bo attempt man to woman attempt di mamela mo o kena batla motho jwang jwale o tlo explain motho yo matla le ntho tse di ratang no wa tswana ke rata motho o mphang nako okay ena tsonka di no ke ntse ke mametse wa tswana ke rata motho o mphang attention yo I love attention oh my god I love attention ke mametse yeah or at least e kana go o mametse jwalo ya o hlola o fana ka hlola ka ofela you know at least in the morning the good morning messages yeah can out about good morning messages motanchekang at least lo le busy at least you want to just how was your day di ke ka di babetse di knows ke rata motho a ratang mfuna baka ke rata motho a ratang bana baka o utlwa ntate ka nako tseo ha ke rate bana mix ha ke rate bana mix na ke rate bana mix ke wow that's memes se quebra todo mundo no baby I thought I rata motho sa pa you must smell nice yeah ka nako tsena ke re ke ga dipudi ke ga pudi maro gona jwale ke tlo etsa plan ke qala go tla wena re tlo go yeah so tshwantse ke etse ke bona okay tshwantse ke shopo now the problem ya ntse tsena ka ofela e tlo kopana le tsane tsa hore ba bang he ba tlo bolela hore ba tlo ke tlelane le motho wa ka because una no jwala una etsa 1 2 3 ba bang ka nnete ba ba honest o thole re hle ke nnete ba bang tlo bolela yo mosela ka na le stabono na sa mameli ne re lwana o thole re ke nnete tse di wa bona jwale tsela di nnete ke tsena tse re sa di considereng kana go re kopang di show okay di nnete tsena tse re tlo di hlokang in this new relationship kapa new ke tsena tse sa dinkeleng hloko doc a go utlwa tebo because ba ba motho ka ba bua re wa tswana ne ke rata lenyalo la ka
and then ke le ka le nna ke hane ke ntse 1 2 3 mare 1 2 3 entse ke 1 2 3 motho tla bolela now tse leng dinete motho o jetsa tsona nna ke kweletse mosadi wa ka because of mosadi wa ka na le stubborn and mosadi wa ka na le pride and ona disrespect wa bona jalo wena o shebane le ntho ke ntho tlhapisane tse nang le ntho te wa tseo ma tse findo ke tlhapisane man tse dulang dijong tse ntse e bolang te bua go bua hlomola te bua go bua ka tlhapisana tse di e bolang ke se go tswe jang ke di France motho o jetsa dintho tse serious wena o busy le prawns o ye bolela ene we ye bolela bona mo o jetsa tsa bohlokwa tse di motho o jetsa dintho tsa bohlokwa gore o arogane le mang le mang ka baka la dintho tse itseng mo mamedi o busy ka prawns o tlo nketa jalo ke bolwane jale doko ja tla ke le next time la TV star pour la faire o busy o ponso o jwetswa nnete mona o jwetsa gore ke arwane le motho wa ka because of 1 2 3 4 5 ha o di mamela next ha o di mamela and go jwetsa wa sa di mamela it is because number 1 ebile o nka ile ntho ile date ile outing ile ditle for supper ka ditle for breakfast or whatever wena o itletse dijo le tlo kopana le motho but you are not aware or it's like an interview because in that mosebetsi wa tsoma o thola kae it's o thola interview o tla mosebetsi o thola interview hape o tlo lutsa mosebetsi interview le pelo sebetsa batho ba tsebe ha re le ditong re ntse re tlotla it's an interview what's going to motho ka thubu ke ndo interview mono how interview o ka nna lahlelwa ke motho ya tsebang mosebetsi ba taba sa tsebo araba o bo fumana motho ya tsebang araba dipotso mara sa tsebo mosebetsi yes it because we taba ya dijong re le di partner ra tla kopa re nka for granted and people they don't understand it's an interview mamedi wa ka rata before o tlo thola mosebetsi you go for interview dipotso tsane le dikarabo tsa teng di bohlokwa for mosebetsi wa gago the same way ha re le dijo man dipotso tse ntse re botsana tsane di bohlokwa for this relationship dog on good contact now here's the thing here now because I create a re ipona phoso ha re etsa okay ha re khutlele ya nya hore motho ka ba itse nna ke rata motho so ke rata motho nna ko ke rata jwale he ke tlo di etsa tlo di etsa naskebe hai tlo di etsa because to saka sebetse ka 4:30 o setale ala ha wa tlo tswa kana go after 4 se ke la baby I couldn't sleep. I was thinking about you. You were running up and down in my mind. Kana go tsene ke khalile ke setile ala. Ke ke ala. Mara I couldn't sleep. Ke mpa ke etsa fela. Taba ya no mvetsa ona rona ba tla motho ya ya nana. Because umpleletse hore wena o rata eng o batla motho jwa. So ke tlo jetsa ka ke tlo jetsa batho ba nna. You were running up and down in my mind. Yeah, you were running up and down in my mind. Ya ke ratang ke na he hore now every day ka bentse go check motsheare baby how was your day ne tlo rekela so ntse le ka di o rata di present o rata mablomo o rata sa phela ka mablomo o tswa ke tsule ra thola la ka mara ke ta botsa ba khotsi ba ka majita a ditse media ka e batla mablomo a fumana ka ile nthusa everything e ke etsa ha ke yona doc ntho engwe le engwe doc a go pete ntho engwe le engwe ntseng ke etsa ha se seo ke leng ha se wena it's just that wena o mpile picture ya motho yo matla now I'm trying to be that person ya nyo wena o nompa picture ya hae ka montoma o mpile di notes umpile yes
Jwale ha se nna ke ha ke jwalo. but I'm trying to impress you go fe picture motho. Ha ke rate nna ke rate motho ono o etso ka nwa bikinyana ha ke ya wena ke tlo no hantle because sonto mpeletse o batla mara hantle ntate ke wela ka botlolo ga ke ne ke bile ke wela ka botlolo ona re batla tsatsi bong hono gore ha o tshwantsa mse jwala ka botlolo o kgetha kena kene ona re batho ba kena le bolo ke bohlotseng ntate now I'm telling you now ha go ntse tsamaya sometimes ba bang ba gona o fake for na kgwedi ba bang kgwedi tse tharo ba bang selemo a ntsa le ntho because yengwe ya dintho tse bontate ba leng good ka yona yengwe ya dintho ke ya nya gore kana go tsebya cricket bile lento le slalo sane sa sane se ntate modimo se be ba ke tsa maoto o bona simu ya ede now ibile jwale bontate yeno he ba ka gona ba patient for yona dintho tsane tso mo jwetseng tsona a ka di acta mo mamedi bo be so gore modimo a itse mona o bolele bona ga di le bo malume gore doc ha o doctor fel hape moruti ba tomplela gore banna kapa bontate ba ka gona le gore ba ye le kerekeng ha o itse o batla motho a tsamayang kereke ba tebo ba yaya ha o itse o batla motho a yang worship teaming a ka ya kerekeng just to ra fumane fela ba yaya gore neta fumane bo be bana ba ka mme doc bo ditse maoto ba kentsa maoto ba ya yetsa I'm telling you now bothata bo tlo hlaka ha na go ntse tsamaya now se re le settle tijone se go nyetse se go thotse ka pa so le mnana ba bang he o thola re kana go tse ding ke tlo fika ntho of fela ke fihla bo beng bana ba ka metla ha ke qeta kena bo beng bo go tsa gore bo jwang he na go tse ding ke no more return the breath of no more return na to ba ditse na to bona ke tse monna ke tse the breath of no more return ke ke ka boss the breath of no more return o tla di bona o se bitla di good morning how was your day o tla di bona o se bitla ka mora the breath of no more return o tla di bona o la re ka ra ba botsa gore o ka e motho a na tsa good morning every day because of o na ipatlela bobe ka nako tse ding ha re ba tlwele bane because le bomme ba jetsa ntho o tla ba ntsa re good morning bothata ke gore mohlomong le ye mane a ba re o batla bure forsonyana a kopana le yena o betsa ka tsela tse nyane tse nyane tsena it's a cheese of no more return man also the cheese of no more make it the bread of no more le bontate the nail cut of no more return the little finger of the small one the more short no more return ke ka nna bona gore ke batho ba matha madula manyane Doctor November the bread of no more return the bourreforce of no more the nail cut of the no more return I'm better ya tsebeletsong tse mametse di fedile di good morning di fedile malomo high o di chocolate di fedile the courage when you here it's a topic for another day re tle topic nyane ya hore but ba fihla jwang stage tsa hore motare but this person ke bona tshintshile ha isa le yane eneng ke kopana ke qadileng it is because tebo re fana ka a picture ya batho ba hore ba batlang money interview re fana ka picture money interview doka ba utlwa or the reason why re fihlang conclusion ya hore motho ena o tshintshile it is because ya nka di notes interview no reading so la pele doc now bothata bo sa mona hetex because dintho tsena ka tentse tsaka ke nentse ke fake now everything you fake
ha se batho bohle ba fekang until I master ha se batho bohle ba fekang batho ba fekang ba fela ha bana mokoko ba dintho tse ba di etsang ba kgathala ntho o no acta ka yona o tlo thola nako ntse tsa mohasa le yona then o no tla tsontsosa o no tla rekela di rose o no tla ke tsa dintho now se ke phela le wena ke wona tlo realize gore ke motho ana di tlhaela e bile ha di etse wena ona hana ke tshintile kanti a ke a change now ke sena ke nna jwale jwale ke nna kona nna ke bante jwale nna ke ona jwale ke bante ke nna eno no ke nna eno ya di mutsu ke nna eno ya sa batle go buitswa o seng ke nna eno ya reng ha kwatile ke nna eno ya jolang haholo ke nna sa ratile ke nna ha se dintho tsa ke nna ena that's one now basadi ba bangata tla bantsa re ha nna motho dula le ena o tshintse ba banga ba tshintsa tebo you are right some people are ba tshintsa ke se ba leng sona but the problem is senya ka imane ha re ya dijo mane mo re qoqang teng ha re fana ka mofuta wa batho re ba batlang o describe motho o matlang ho motho ya ntseng a o batla o describe mofuta wa motho ya o batlang I mean, yo o matlang ho motho ya o batlang o fa motho yo tlamelo tlo mongodisa teste di notes o fa di notes thank you tebo o fa di notes o fa di notes re ke tlo botsa dintho tsena ne ke o nka rebe tsena o mo fila di notes that is why today batho ba ngata ba leng frustrated because re fana o tsetse motho o re batla eng o batla motho jwa then motho na I acta motho Dok ntwe buang ke nnete because ke a inahana fela hore ha mohlomong ha ebe ke nna motho eno ke utlwa dintho tse mpolellang tsona ke tlo kgathala ke o ba motho ke senye I have to come to a point where ke be nna jwale ha monate jwa I mean ya kgathala ha monate jwa because tsona basadi bona ba jwa basadi bile ha ba ile mona o fitla go tswa mosadi no wa tsona ke batla mosadi and respecta nna ke batla mosadi wa tswa na be go batla mosadi fela and respecta ko le go tile and respect now if mosadi na a se ba fumana re ke bo ke potential ke monne ke matla na le 1 2 3 me ba study because ba gona lo sheba ha patala bili o ntsa karte okay ba she ba she o ntsa karte le motho mo ngantwe tsa ene re tlwaetseng wa bona e ga mele bitele le banka ne ke sa tsebo ka ka ting di fapane wa bona ke re do ka mo e le bitele o thona le ena le bogete o thaina le bogete tsebo o batla ba sa ke tsojwang ba sa di ba tseba ntotse o shebile o study lo santsa bone re motho jwa o santsa bone la le tswa le ya koloi o santsa bone koloi ha teboa o seno lo acta ntha o lo acta tsa mo botsa bontate ba bangata ba frustrated jwa o itse o batla motho ya o hlomphang o tlo iketsa mohlomphi ya hlompha o tlo bitsa dedi ado bitsa dedi ibile itsin dedi ke se sort ado ba re tsetsi toko ha ba re le date ba re tsetsi by actor le jwale bothata ke then ha se di qatile ka mathetsana a jwale le kena reality ke mang jwale e mong le e mong a hlahang gore ke mang that is why today batho ba re nna motho ke phelang le ena ke motsebe motho no tshintshile batho ba bangata ha motho ke dulang le ena o nwa a itse pele motho o na sa ne o na itshwara o na le tsela o bifa tla ho wena ha tseba re wa tla o na le tsela o bifa o na nanda Doc, we be monate. Ona o batla o fumana. There's no need to act anymore. Ufman, I was an actor. Now, yes, most dangerous thing. Yes, I know not only Facebook. Yana e ko tsitebo. Mpotse re batlana ha re qetile be re lo kopanela kae. Ha re batlana. Re kopanela dimolo restaurant. Okay. I don't come to your environment. You don't come to my environment. How to be higher, how to be mutation, how to be recopanela restauranting. And hurry a restauranting, Emily Muya Sans I prepare. It's like Hona Jolly, the phone mona, how baka Mosadia Gruner and Terabata table. Yeah, Luna Mutale Muta, how is about profile page or icona? So for Pono, I want to Beyonce was South Africa. Worry, baby. Ke batla go bona video call a ba hana pele a ga ona mollo o batla go bona hle
Ana lo itse fela e sa le yo mo kemerele ka pele. Moqeke o moqeka re screen sa teng a se right moqeke ga ba tokeletsa ra ikola sa re tlompe ke itshintse O shebile profile o picture shebile ka ka tsapo. ha itshintla ho hlaha o tlo re ke lekolwane Se le kwa. Ah, no, ke se le kwa. o tla bona eno re tlo utlwa motho a bina ka dikodi ka re tlo tloa re my body it's a biso Donc mo no shebile le mo gore ke tsone ke ga ke hantle mo. ka re tlo utlwa motho a bina ka dikodi a re my body it's a biso Ah, atle do. I'm telling you. Tebo re fake now re kopanetse di molo re kopanetseng ha o tsebe next ya ka ha o tsebe hae ha ke tsebe ha lona ha o ke tsebe ha o le ka ra batho o be ba jwang ha re di tsebe dintho tseo now ke tlo di tseba mohlang se re le together bothata bo hlamba then ho fake we le nyalo lena ka relationship yana it basically go di ba fake ho fake everything at the fake A listen ya wa everything fake if fake e fake re phela bo jalo le today o shaka ntho ka nnete ha o shaka di-profile tsa batho di-profile pics tsa batho se ba bone tlo gala ko re tlo re modimo wa ka Beyonce wa South Africa ke tla be ke tsamale ke be ke na le mosadi wa Beyonce wa South Africa e tla e re mona profile pic ebile ba tseba le bona hore le bona ba sa ithabela that's why ba sa beya di-profile pics tsa bona now ke gutla ka itebo we live the life ya fake re a fake bophelo ba rona now this thing fake yana re ya ka yona maphelong a batho ba bang re ya ka yona ntho ena ya o fake bophelo bona ba ba fake ba go nka o butlisa bophelo ba motho e mong o tlo botla ene jwale ka madimabe a kere mare fake yona hele a ena mokoka le yona now o tlo fihla mo ke kgathalang go fake ke banna that's when jwale batho ba qakile motho re nna ke tsebe gore motho e ke phelang le ena jwang doko bona ipotsa gore e se motho o tshintshwe ke nna ka ke he a tsa bona next day o jwang go le metse go motho ne ntse se e ne ntse tse ke tsewa leng sona se so se bona Dr. November ntho ya dijo nte bo batho re nka nyana ntho ya o ya dijo le o lo qoqa dijo man le ya hore every time ha re ntse re qoqa bontso mpolela re bolelana re wena o rata motho jwang le nna ke rata motho jwang yes mamedi ke yone re shapile matsatsing e re shapile because when mosadi a o rata a bona hore you are a potential man a ka e fake ntshwane ta a ka e fake a be yona o nahana o be convinced right mona teng ka modimo ke fumane lenyolo kapa ke fumane ke qetile that is why o boneng phone ya ka ona le bo my wife ba ba ngata ba khale kopala le bona o no fake wa fela because of ke Dr. November kiri yana ka modimo la ka batheng ke my wife here my wife my last ke bala ke panya phone ka image tletse mo ha ke na le mong gona jwale gore ke utlwa gore mo yana gore la tsamaya ke re yona ke ka re ke bona ke kena nana ke re ke a eme pulpiting ke phaka mafazo wa ba bona so ba tla ka English mo tla a o telle ka English yo you know could go to nearest of the you go le dok ha o ibile o mona o kena le yena ka tshiketse le ba ke bala ba ke mo phone ka ina le bo my wife my wife ye nngwe ba ba ke sa ba tswa le ke bo my wife man Dr. November I'm telling you batho ba fake doc they were fake that is why ke tse mojolong mo mamedi le lona batho ba batlang go tla mojolong ba batlang go divorce e se ka ka reng tate modimo a ka le thusa and e bohloko jwale mona mojolong ha hona batho ba batlang go bontsha gore ba sotleha okay no react very strong that is why I qeta ho lahla nka ba ka batla trip ya hore fela ke ye ntho mona ke ka
kapa ke le ka ba ke ka eno mo na le metsi a mangata fela and Thomas Sport nka ya le Massesport Hore fela re bone bo le shape ka ho gore ka re ke Durban kapa ke Cape Town ke batle motho ya camera shoot hantle a ska tlaisa ntja ya location ya Massesport gore a kre dina dintja una kapa di tsa Massesport so o tshwantse motho a tlo shootang engele a flying ga yona a fly ka re ke Cape Town kapa ke Zanzibar view ya metsi fela la le brown wa re batho ba rona batho ba feilang ba manyalo a rona a fedileng ba faitseng le ba lahlweng le ba lositseng banna ka baka la bostambo le di-pride le ba lositse manyalo ka baka la ho sa kgathale eng ha re qeta ho losa ha re batlo hlala ho hlaha re le sono everything right poster right poster yona clapiane nang e bulwana bronze white poster na hona le yona gore wa tswa le grocery ha re poster in the drinks ra poster metsi a mangata you know why because we want to re batla hlahela re le right and that is why batho ba ka ramanyalo se ba bina ba galla lifestyle ya batho ba sa nyalwang I'm telling you batho ba ka ramanyalo today no batho ba wisa ba senye because tsela ya rona batho ba tsenyele re itlhaisang re le yona ha o tsebo galla fake ya mona motho o jetsa motho poste I'm Singapore ma sheba mokhuku le RDP ne ma RDP ke ba ke a ipopela kapa tafla Singapore edwa se fate midi ke Singapore but man mokhuku jwa wa minya bo What is Snook? What is Snook got suit? Let's come back. No. You know, Singapore, Lemana by Savara Start. Singapore ebile ha o maka Singapore e jwang Singapore Dr. November Emma Page Dr. November Emma Page But what do you think? Never to match Manyano. We Rebato really strong hand. We want to be very strong. Rebato Nyaki Exeter Road. Rebato Teluga. So we need to maintain the standard. Okay, man, with it. We shoot with it. You want it? Mutas Vitariki to buy Maru or Bonacamera background to Mukuku, Omotinga Pente Green. Or one of Rixna di Beco. Let's come back. Even to buy Urixra, to take a rant of a trumping. When you take a I say about my man, I want to get back. But document. Yeah, my phone. I get to be dog. You wanna me let's say get a mona. I get it tell him. Do me la manage. Hey, Moruti. O rena. O etsa ntho ya wena o seng yona. Ai khona. Hela. He. Kore o ba o tshwana le apostol Paulos a re ke etsa ntho ke sa ba rate mo etsa. Ayo, Moruti. Ke etsa ntho ke sa rate mo etsa. O se ila tjwa. Mamedu moe. Yeah. No, that I put off on that. I told the for the dog to summer. I said, it much of flesh. I know the eye color.
I know V. Go crazy. I want to hide him cook a point for them was Singapore. I call. Next up, I got my support to transfer to Singapore. Sugar. Go crazy. What about Dubai? Tumuti. Nawe nnete ntate wa ka ke nnete tsohle tse di bua ke nnete batho ba posta ba etsa dintho empa ntho tseo ba leng tsona ha se bona le nna ke dumellana le wena hore ke di-fake fela wa fake-uwa lefatsheng ka mora nako e itseng sa e tjhentjhile le batho bana le re sa ba bolelang mo hloka lebitso ko Pitori lona nawe ene le jano le nnete ha o na le di kopanang teng tebsa le moruti mokhukhu wa kgona shele mpula ifana Ka nnete doc e mengata haholo melaetsa mamedi re ke bone ke nka ba babedi fela dumela Dumelang. Yo ke itse ke ntho ya gore o utlwane le motho o nagana gore ke motho o sharpo o perfect. Yo batho ba ntse ba re simolola ka tsena mo relationship re act is like perfect and then ha nako ntse ya motho tla ba ntsha dithokhela sa nna ka kopana le motho ke re ha rate tsone motho o na ba I think 24 case go re beke e ne le nyane betsa 48 court tse a ke tse ka re size e female 48 a betse le di wine ka godimo beke e ne e le enough papa a na ho le ne ke file go nne motho ke mo tshware sa stress yo batho ya basadi teng o na tla bia a go utlwile le ditšhomi ba ile kae motho tla ba boa mo a na di live bite nakong a ntse bo 3 days yo botlhoko bone ke botla sure khehla kore ha ke batla go bona ke hita gape teng mo a go nrobe gape moruti wa ka go nrobe gape ka mokhukhu wa Singapore o motse sunuku ka nnete doc ba jwalo batho ba re ya mokhukhu ke rata o sena re jwalo ba ke neng mona re jwalo re batla go provela batho point ya hore re sharp la re se sharp Mohlang re tlo bang honest. Re tlo thusa fela ko ba honest. yo doc I'm telling you. Re tlo thusa fela ko ba honest. I'm telling you the word to thusa ko ba honest fela. Wa bona nna ene ka bo madimabe. I understand why but ba decided of phela fake life. Because today when o phela the real life kapane popular bannet ntho nngwe le nngwe na le nnete batho ba batla yeah ntho nngwe le nngwe yeo e le nnete o tshwana le ba la ka bua nnete la o tshwana la ka etsa ona jole ke tse mohlala o bona ka la bohlalo ka Facebook nyane ya ka 9 o'clock mo ke rutang ka thobalano ne ho bonta tele bomme ke ruta ka dinnete mo dinnete tseo di partnera di tshabanang le o bolella ka tsona di partnera di a tshaba ho bua and o tshwanetse ke re tlo bua ka yona topic eo because di partnera di a tshaba ho bua ka tshebeletso ya ka dikamora re tshaba ka le ba nyetswe le ba kramanyalo a ba bua nna be ke decide re ke tlo bua ka yona nna ke phunyeleso ba ke bua ka yona ntate bona batho ba ile manga ba ratanya to an extent ba ke ba gona lo sha ba ha ke tenne metsi just an active but it makes message so batho ba batle nnete now most ya rona ntwe re shapa manyalong I mean o re be re ntse re phoqana tjena it is because ha re batle nnete motho a ka o jwetsa hore nna ke so kapa e o se now tseba a ke na tšhelete kapa nna ntse ke iphanda
ke hopola ntse ke sebetsa matjaka thateng ne kana taxi kore motho no tshwere bothata ne re dula ntse re taxi ntse matjaka thateng tsa rona ha o free abo o se bana ba ka re taxi ne tsantse ke mo jetse ke khumbi ya ka la o tseba se ha taxi a se ya ka ke nka ka ene o ra ke ipereke ke ke ya ka khumbi ena ke na tse pedi o tla bona ko pele o bona ko pele nna re tla bona pele gore se tlo sebetsa jwang gore ke khutla pe ke re ke di rekisitse no because a re batle nnete batho re tsoile nnete batho ba tsoile le ka matlong a re batle di nnete motho mo bolela gore nna wa tseba ke rata wa ntse ke rata motho a batle a re batle ntho ngwe le ngwe nang le nnete ka re ha re batle so that is batho ba decide go bua le shang that is batho ba decide but doc how sa bue nnete hape ke ke batla se ba ka lehlakore le leng motho ke ena ke mo rata motho ene ke a bona lifestyle e phela ene ke tseba nna ke hlaka e life nya ka ke tseba phokotho ya ka ga ke gole sharp but ke sebile type ya mosadi enwa now I want this woman madi ke tseba ga ke tlo mo afford jalo o reng ho nna ke le jalo should I tell this woman ke ra ke na shelete mara ke mmona like ya ka molao no tshwantse mo jwetsa go ya ka molao tshwantse mo jwetsa a etse choice o nka o le jalo kapa ga o nke okay wa bona it's very important it's very important to reply but it's just that re gone because ka tlo ya ka tlo wa tlo yetsa jang o le wena o lokolla ngwana no ba thuri a ska ba o yetsa gore a tsebe re lokela o expecta eng o fitlela kae o yetsa gore a tsebe go tla ka the expectations are high a tsebe o di beha hantle because tsela o ikhaisang ka yona expectations tsa ka di tlo ba ka yona di tlo lekana le tsela eo o ikhaisang ka yona yes so ke le shano ntwe na gore rata gore basadi ba rata tšhelete wena o behave le ka reng ka yona o behave le tsela ka rona le tšhelete tsela eo re ikhaisang ka yona tsela eo ikhaisang ka yona tsela eo o ikhaisang ka yona wena o hlaka koloi o fitla ka koloi ya leboga matolo kapa nka koloi ya mahao e fitla o hlaka koloi e kgolo nna ke le mosadi o yentse gore the expectations tsa ka ke di beye according to your lifestyle ya gago le ha bana ke tlo patala bill ke tlo shebella no patele bill because ke a bona wa afford kanti kana go tsembe you don't afford so that is the problem because tsela yo re ikhaisang ka yona re le balantho one or tsela re ikhaisang ka yona the expectations tsa batho di tseleng ye di mo leveleng ye wena o ikhaiseng ka yona ha o ikhaiseng wena o ikhaiseng le motho sena ne tshutla o tsa motho nna ke iphandela o swaka and then then o yetsa gore motho ena e motla ba tshwara wa tswa motho ka wa zamba shame gore ke tshwara lo matla tšhelete because ke a tsema but if no ikhaiseng o le ntho Jackie Chan o ikentse steering automatically the expectations are not so it's one of the thing sharp and sharp batho ba bangata because tsela eo re ikhaisang ka yona batho tsela eo re buang ka yona tsela eo re etsang le tsela eo re buang ka yona le yona e dangerous sa se taba eo ikhaisa fela but ke tsela eo buang ka yona o thola gore motho ono ntho tsa di buang helps di raise the expectations are doc motho a bua dintho tse utlwang gore a mona tela ka batho ha man gore bona ke tlo sokola mo ke tlo ba frustrated a bua ka leshano re bona dikgwebo a bua ka dikgwebo re na le dikgwebo ba meeting no yo Dr. November yo e mong he ha se le a bua le di meeting but a bua di re ba bitsa di smooth talker okay ba buang ga monate because le moqoqo le the way motho a buang ka teng when re bua e tshwana le tsela o re hlang ka yona tsela o motho a hlang ka yona e etsa gore rona re expecte dintho tse itseng ka yena that is why nna tebo ke kgethe gore ke phele bophelo ba low profile very low profile ke phela la ke na le tota ya ne ka ene my fan e ke rata itsa bana ka yona because a ke batle gore batho ba be le di expectations tsa ga ka bophelo ba a ke motho a di label mohlang ke etenneng ke Grace and Tatemodimo but a ke motho a di label because I don't want to a ke batle go phamisa the expectation ho batho empe be bona fela but nna I don't do that because you must remember how we promise how ikhaisitse ra o expecta o le leveleng eo ke le partner ya o kapa ke le monna wa o kapa ke le mosadi ha se go expectile o le leveleng ke na di expectations tsa level e o ikhaiseng ka yona mohlang
theoang kapa o dropang, it's a disappointment kapa discouragement. And ke tlo tloa because ha se motho ke a se yena motho ke maka ke batla go thoa mane udimo ma ke tlo go tlala mo mara o no bona le ka re wa khona mos what happened a ke re tlhakile mo o bona gala wa khona ene le motho o kopa tšhelete o latella tsele o itlhaiseng ka yona na e gotlela ka ha re tabeng ya puo jone e gotlela tabeng ya puo ta tsele batho ba buang ka yona gape go na le batho ba kgonang go phamisa the expectation motho a bue gore bo utlwa sefapane ena ke mosadi te ba go pela motho a bue gore o bo utlwa gore modimo gale ke batla batho yena o na le language ya bosadi a bue dintho tse raising the expectations tsa hao gore mo be 100% confused gore mamedile ka bathing yena ke mosadi tsela a buang ka teng. The problem is when jwale motho a qeta o bua dintho tseno jwale ba tshwantse a di phele ha go tle interview o itse nna I'm a hard worker interview ke tla ka ke mosebetsi bothata jwale ke ha o tla bila tla kana ha sa sebetsi a se khutlela mosebetsi interview we mastering but problem ke mosebetsi. Now hona le batho ba good, we are so much good we are so much good mo mamedi wa karata and mo mamedi nna tlhole ke jetsa batho ba bomele bontate ke re e kare le ka understand that's very important especially when o batla o builder le motho e ba sona ha a o tsebe o le tsena so that motho a gone o nka qeto gore ba tebo ke monka le so kapa ga ke gone okay kapa ke monka le so o willing ga ka yo tshintsa dintho tse itseng then qetile unlike re etsa ntho re etsa ya gore be re tla re se yona re se tsona dintho tsena re bua ntho tse re seng tsona motho a bue mo mamedi e nna ga le kopana le bona motho a bue mo mamedi bo utlwa re sefapane o tla sonta tla bo mohlaisa kere ke gore le na le mamruti o go rutlwa yena ena lo mohlaisa tla re le na le mamruti tsela buileng ka yona mamedi ai e batho na le batho ba tsebang go bua le bontate na le bontate ba tsebang go bua go rona le bontate ba buang gore ba utlwa gore o ba hlaisa baneng ba o tlo yena ke mene gore utlwa gore bana a kre bile ha ba tlolisa banna ga gago because of to tomato bana ba mare yena a qeta bua o tlo ba jotsa ankele wa ka bana wa my big friend to what uncle is coming I love that uncle dog a buile ko rutlwa ka nnete yona na ka nnete ke mo isa ka tlong ke lo mo introduce baneng ba ka because and jwale ha o qetile e khutlela ka back to the benyane hore hosane now uncle ha le nyona le ntho na e bua ke batho ba bedi ba different uncle a se motharatang bana a se motharatang ba because ke nnete go na le bana ba sa rateng mare yone re tla bona ka tsatsile na le ba sa rateng ba sa rateng re la gore uncle a fitla jwalo mme ba founetsa re uncle wa tla ba re ha bula uncle a bula for a kopana le bona bana bana le mathing ba re hi papa ha e sa le go emeng a ba sheba bana ba teng ba re ke di light la me ana ba etsa mo be thato go ba thata o tla o hata ko neng a ba to monke a re wa monka o hata o dima di zipi mo a hata nna ntho le gore ka re wa o lumeletsa gore ke batla o fitlha mama o ska etsa nix a o hata o dima zipi mo o upa le mafatlha ana mabedi a banyamele o upela o shwe ba gore ona le bana ba jwale bokoro la ro mo bapadisa a o hata o rutlwa o tlo galla o tsamaya gore ka re wa lumeletsa o tlankile a ska ka morele ma o ti ene bana ba le go tsheketse mai mathata go bana go bana ke ba tse ba robale next ya ba robale mo ne sa fanadi sorry you are my friend
Ke mathata, tebo ke mathata ma. Ke mathata. Ke mathata. Nna mamedi wa ka ratang. Ke ne ke jotsa o siemo, ke re o swaka. When o kopana le motho, don't hide yourself. Kamera di ke phone tsena tse ntho. Di phone tsena tse smart, tsena tse etsang hore batho le di lobo. Di iPhone. Ke re don't hide yourself kamera iPhone. Ke re number 2. Sometimes when motho ke batla bona e case motho straight ya motho decide ha ja fatshe a je fatshe o tsebe hore wa hao o tla tlo dula a o rate the way a re tlwele mo fake because tlotleng ya qeta bohloko ke haeba o fake kanti motho o fake mo yana tlo phela le you can fake is good out about ke ntho it's now mo yande it yes ke lo kopana le motho temporary ya fake. Fake is good for that. But when u batla build, u batla phela le motho, don't fake. Don't fake Muhammad. Ke tona le ke bo o se bana batla go jotsa nna ke batla go bona re kopana re shebana ka video call ke ke gap. Why? Because now we have to build. Okay. Why? Ke go bona sa hlapa. Ke go bona. So wa batla ke go bona mohlang o hlapile. Wa batla go bona ka every time ha ke tla bona sonto go bona ka o le ka radi makeup. If motho o rata le batla builder, ha o le jwalo Muhammad. Ha o swa ka hlaha ska mo romela di phone tse di photo tse filteruwe mo romelle wena mamedi ha e ka ba o motho mamedi ha e ka ba o pink ha e ka ba o grey o sala yo motho a decide because now re a fake and re fake batho ba re batla mo build le bona ke bona bo madimapi motho o tlo phela lena tlo bona yo batla mo phela le because when a relationship so it's about money as a relationship we are building it's not just a relationship that o batla o fake a relationship in years one you want to live o batla o phela le motho yana batla o batla o fake bophelo ba hao we that is the problem now that's when now hana go tsetsa ba bere ka kamera I see yana motho because in the beginning the relationship yana ka baka lenyalo ka fake donc a ke tsebe melaetsa ke ne mona ai e mengata haholo a ke tsebe na ke qale kae ya a ke tsebe na ke qale kae a ke tsebe na ke qale kae e re ke bona e re ke motho eno ai a ke bona mara dwana tatimuti utobono mosi ono kina feichi wadesa o bata botsware dipene maitlale ba ka itukisa ga ntse gape gobane ke mona gore ene ba tla ipona motho e mong ke ena wa botsa doko haibo novi ke ipeta ntho motho e mong ke ena wa botsa mona ore hai novi ore ba jwang bana ba sa go baleng e ka re ke motho a tsebang o hlile ka wa ka le ka bonsenyeditse ga go bana ntse le bona mo ka re jwale bana le ne ba etsa ba ke re bo feta dumela Santa November, bana ba rona ba ka ditšhono dizipi just suddenly get smooth. dumela What you fake it till you make it, dog. So you're not trying it for you. Dr. November, hape it makes sense now why re rata ho nka dijo di photo. O kila bona ke tlabe ke rekile di prawns ke be ke di nka photo then ke a tseba hore ke go di sebedisa neng mohlang hona le ke batla go mothetsa e ka sense mare no vandag o nkwatisitse sapane ka mokhukhu wa bona mokhukhu wa senekuo yo ntate kwena ai suka taba ke mokhukhu wa senuku
ba o fumana kae doc ebile nako ya rona e se fedile? Mamedi ka Labohlano di ja fatshe o kalama taxi phase 3 kapa phase 7 o borfelo ya kerekeng ya Pastor November na le Easter conference. Mamedi a garate ka Labohlano Moqebelo ka 10 o'clock o fihlela ka Sontaga. Ke a le kopa Mamedi se ke la foso ka Labohlano lona lena ke paseka tshebeletsong ya rona kalama taxi phase 3 kapa phase 7 o boro ya kerekeng ya Pastor November ka koloi o driver ka re ya Hoodflay ha o tswa ka toropo Mamedi feta le molo o tsamaya straight lo feta Greek ba bitsa Yusuf pelenyana Mamedi ka lefteng ka bona kereke se bile ra ile ka mahla gore at least Mamedi kereke ya kena ka mono ka Labokane ka Labohlano ka Moqebelo ka Sontaga. Nomoro tsa ka tsa mohala ke 073 202 9079 ke di pheta 073 202 9079 ke di pheta la totela di na le WhatsApp 073 202 9079. Mamedi inbox o tsaka nako ngwe ke di lebala hle motho ba tla bua le nna to straight inboxong kapa especially in what guy ba tleng WhatsApp kapa Mamedi because inboxong Mamedi ke di lebala se fapana ke nako ya tsona modimo go tswa hlonolo fatshe a re kopaneng ka Labohlano le ka Moqebelo le ka Sontaga conference ya rona modimo le bless. Bye. Dr. Noviri le buile holo Mamedi ke nako ya mohlekazi ena o tla tsamaya le wena o fitela ho reng ya pele nna lona re kopanetse tsatsing la hosane e tswe kgotso.